بخصوص العلاقة الجزائر والمغرب. المغرب والجزائر. تفضلي. بخصوص العلاقة بين المغرب والجزائر، قال بن كيران إن هنالك صعوبات في العلاقات بين البلدين، ولكن هذا لا يغير حقيقة الأخوة بين البلدين. تفضلي. كمل. أكمل الخبر. ورحب بن كيران بأي تدخل إيجابي لحل المشكلات بين البلدين. لنتابع تحديدا إلى متى ستستمر هذه الموجة الماطرة. نتمنى السلامة أولا لأحلام. أنا أؤكد لكم أنها قامت بحمد الله، بتعرف صايبة عين ربما. لأن الأخ الصديق زكريا الزروالي كنخدموا بالتعازي لأن العائلة ديالو الله يصبرهم. الآن وآخر أخبار رياضة. هي مركز أنت للشتات. مشكلة المخدرات مشاهدينا ومستمعينا من أخطر المشاكل الصحية والاجتماعية والنفسية التي تواجه العالم كله، وللعالم العربي حصة لا يستهان بها. هذا الوهم القاتل الذي انتشر بين شبابنا. بهذا القدر سامي لضيق الوقت كنت معنا من دير الزور مراسل الحدث. أصدر المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا أحصى فيه وجود 24 ميليشيا شيعية تقاتل في سوريا، أغلبهم عراقيين وإيرانيين. ألو، يا هلا يا هلا. صباح الخير. صباح الورد. معك احنا لسه عندنا مساء. منو معي؟ معك مصطفى من لبنان. مصطفى يا مصطفى. كمل الأغنية. رمضان كريم. اوكي، رمضان كريم. رمضان كريم. يعني فشلتني على قصة الأغنية بس تسكري. من أخبارنا أيضا، عبر مواطن كويتي عن فرحته الكبيرة بقدوم أول مولود له بعد 17 عاما من الزواج. عبر بطريقة خاصة حيث قام المواطن الكويتي بإشعال الألعاب النارية أمام المستشفى الذي ولدت فيه زوجته مولودهما الأول، ابتهاجا بالمولود الجديد الذي انتظره طويلا، ذلك في منطقة الجهراء في الكويت. ألف مبروك. أعلن bir daha o yeterli olmaz. Bir tanemsiniz, aşkımsınız. Ya bunun tatlılığı hakikaten insanı çok zorluyor yani. Allah bizi imtihan ediyor. Gerçekten Çok doğru. şeker. Çok doğru hocam. Gerçekten çok doğru yani. Annesi deli gibi seviyor. Evet, bayağı. Biz öyle çok fazla seviyoruz Evet. maşallah. Gelir gelmez hemen bir sarıldı annesi. Evet. Kapıdan girer girmez. Maşallah. Çok benziyor ama. Evet, bayağı benziyor. Bayağı Gerçekten. huyu da benziyor, tipi Çok de benziyor. For our area, so let's. Oh my gosh, that was creepy. Oh, of course he had to be right on my head. Oh, I just don't like that. Okay, I gotta move. الموضوع كله ان واحد صاحبي كان عمل معايا موضوع بخصوص الضمير ده. ايه بقى؟ احكي لنا. هو متزوج. تمام. بصراحه ينام مع حضرتك. الو. طب فصل الاتصال. طب يا دكتور نرجع تاني لكلمة الضمير، ان الناس اللي عدمت ضمايرها وبقى ده باين. Okay, the voting lines have officially closed. The votes have been counted and verified. Could you please have quiet in the studio? Quiet, please. Fucking shut up! Thank you. Okay, I have the answer right here. Are you ready? أستاذ حامد، يعني أعتقد إن الشكوى دي طالما أنت في الجامعة ممكن يعني وزير التعليم العالي. كنا الصورة ما عملتش فينا حاجة سيادتك. نعم؟ يعني عم ده صور لنا. احنا كده موظفين في الجامعة دلوقتي والمسؤولين مبهدليننا. أنا مش فاهمة. يعني شكرا يا فندم.
بمناسبه الاسعار وكده، يعني انا عايزه اتكلم، احنا وقتنا ما فضلش كتير. اصحاب المعاشات بيتكلموا عن وقفه احتجاجيه هتبقى قريب جدا، لانه حصل الغاء المخصصات اللي كانت محدده في الموازنه الجديده، كانت تقريبا ب 3.2 مليار جنيه لزياده معاشاتهم، اتلغت. بينما تم انه صعب جدا يكون اوتوبونج في الاتحاد السنه اللي جايه. اسلام الملاح وكيل اوتوبونج معانا. استاذ اسلام الو. استاذ اسلام مساء الخير يا فندم. الو. مساء الخير. موقف اوتوبونج دلوقتي النهائي ايه؟ هل بالفعل رفض استلام مرتبه وبالتالي اقتربت او حانت ساعه الرحيل من نادي الاتحاد السكندري؟ مش فاهم والله. مش فاهم بايه يعني السؤال. مش فاهم ايه يا فندم؟ بايه السؤال؟ حضرتك وكيل اوتوبونج؟ ايه؟ حضرتك وكيل اوتوبونج؟ لا. طيب يبقى احنا اتصلنا بيك غلط، متاسف استاذ اسلام وبنعتذر لك الحقيقه. bueno, tú pasas. Sentate. No. Ay, no, pero ¿sabes qué? Que aquí somos muy colaboradores. Gabriela. Sí. Somos una familia grande, enorme. Aquí en Fox Sports y nos queremos. Bienvenida a la familia, Larisa. Aguas que se está saliendo una de las primas. Aguas. Bueno, Larisa, ¿nos enseñarías todos tus tatuajes? Bueno, no todos los que sean permisibles ver en la televisión. Yo tengo uno que tengo nacimiento, pero le voy a mostrar lo que son visibles. A ver, aquí tenemos uno. ¿Este cuándo te lo pusiste? A los 16. A los 16, qué Sí, rebelde. a escondida de mi papá. ¿Y qué significa? Pero ya no señala como si se perdiera, ¿no? No, bueno. Luego tengo acá. Ok, luego A ver, tenemos no por señala, acá. porque no lo A ver, te sostengo para que no te caigas, mi amor. Dale. Ok, ¿a qué edad te lo pusiste, Larisa? ¿Dónde? Ah, perdón. Ah, bueno, acá. Acá. ¿Ese? Sí. Ay. Estoy quieto. Estoy quieto porque de hecho siempre he sabido que sí. Encantado a la guayí. Tengo un pequeño problema. Espera, que ya no quita, no te muevas. Ok. No, me está dando la muerte chiquita. ¿Quieren que nos salgamos? No, la que no se mueva, eres tú, no te muevas. Siento algo. Si te sigues moviendo el accidente voy a ser yo. Si sientes algo en la mano del negro, no creo que te puedes ofender con algo. Ok, mientras vamos viendo, ya aquí no nos ve la cámara. No, más bajo. Kryeministri Serb Aleksandar Vučić në një intervistë për një të përditshme gjermane ka deklaruar se pavarësisht se shteti i tij nuk e njeh Kosovën, kjo nuk e ka penguar rajonin të ruajë stabilitetin. I pyetur nëse do të çonte në referendum ndryshimet kushtetuese për statusin e Kosovës, Vučić tha se populli serb nuk do të pranonte kurrë. Juninho fue convocado para la vuelta de los cuartos tras 5 meses de lesión y el día de hoy vamos a analizar el partido entre Querétaro y Veracruz. Bienvenidos, esto es Pasión Futbolera. Equipo Arévalo en Tigres, no equipo alterno. Vamos a un corte y regresamos con más información en Pasión Futbolera. Gracias chicos, y no saben porque al regresar le tendremos una entrevista muy divertida con Polo Polo. Vamos a un corte y regresamos con más información en Pasión Futbolera. Se suspende el clásico Boca contra River Plate. Vamos a un corte y regresamos con más información en Pasión Futbolera. Las mejores empanadas se llaman Todo Empanada, no se dejen engañar. Nadie la consigue solamente de Monterrey, sino de todo México. Y es un momento del huequito ese especial para echar. Sí, Marito ya no puede tiene prohibido, prohibido. Yo sí, chicos. No nos digas que tenemos a los para que puedas comer tu empanada. Para darle la mordida, ¿no? Vamos. Claro. Ya estamos de regreso y ahora yo les quiero platicar que comienza el programa Bécalos, el momento de unirnos todos por la educación. ¿Sabían que cada año aproximadamente 6,000 jóvenes dejan la escuela? Pero no porque les falten ganas o no tengan interés, al contrario, son talentosos y quieren superarse. Abandonan sus estudios por falta de dinero y es ahí donde todos podemos apoyarlos diciendo sí en los cajeros automáticos. Personas como tú y como yo, los bancos particulares
nosotros aquí en Despejando el Termómetro, los 29 grados a despejarse, como podemos ver, jueves mínima de 21, máxima de 32, 4 grados centígrados. Mismas condiciones para el día lunes en Gente Regia, como tú. Mean to you at this very moment? I was crying on stage. I've been crying off stage. I don't want to cry again. But it's been a long road, ups and downs, and a lot of blood, sweat, and tears. Thank you. This is Stacy with Flex Online. This is the moment where we take our heels off. We take our heels off. Do we have to get into other gear? I mean, you can wear whatever you want. I'm getting changed. The world champ gave me some empowering self-defense tips. Right. You ready? Yeah, I'm ready. Okay. So I'm just going to just waist, grab the hips, turn around, stand up, legs over both sides, hug the arm, and lean back. When it gets too far, you tap out. I'm going to start hurting her out now. But wait, there's more with encouragement from her. Well, a local ranger and I just got bitten by a bull ant. Oh my God. Oh, I'm about to cry. It's really sore. Don't make unnecessary journeys. Don't take risks on treacherous roads. And don't swim in the sea. Incredibly, people have been spotted in the water here in Blackrock and Salt Hill, both today and yesterday. Some bites? Yeah, we should explore together. Like two adventurers.